Kidamtang aru ni phai kebarni ada por phai crazy malompen rongmongwe mini stadium kaji ronghangpi holalong Socheng dhenta CLF ningkan esek amai pi kepaman pon. Rongmongwe mini stadium kaji ronghangpi holalong Socheng dhenta CLF ningkan esek pen epong kepaman pon bangsa mayalong CLF amai pi mirlan ingtipi kechari pon mayalong aluhiaman pen Rongmongwe block VDC chairman Bronson terang Socheng dhenta mondol amai pu Semingleng CLF klembang pi kare rong pipi CRF klembang pi monjira ingleng pi pendang lok ongdung self-help group atum chetongdun bangso mayalong kewangjia porahut non kedo bom mate BJP sarkar pen self-help group atum aphan kerap pipi ponthekji bangso puthak chethan chimum pon depend kurisi jongsi nanglitum naso depend kuria hut kitu enquiry kewang hut mesen kam tang thai lopu a photo hoite a scheme hoite a beneficiary hoite photo upload letti ka bangke second phase kam bangke release lelo nanglitum hani lage lasi kaddo kawe nanglitum kelong du tuman ke mame member amen be 10 jon along be ini member amen si longchot mati lake gutte good amasi responsible dolo labake Bangsa hut self-help group atum warsai kilong pon anta dak Socheng dhenta constituency local MAC kachi rong pipia hin pen kabor ipon ajoksi Socheng dhenta self-help group atum chingthur pon longlo lasi ke bang jilangar ni seta me self-help group atum anso se ka chingthur pon thekji aphan aning ke me bang phinon ke do bom em kachi rong pipia aphan kachirap chito donji aphan chethan pon rinti training diar logote বিভিন্ন ধৰণৰ ফাণ্ড এতিয়া যেনেকৈ আগৰবাৰ আমাৰ কোভিডৰ স্পেচ সময়ত বিশেষকৈ ভালনাৰেবিলিটি ৰিডাকশ্যন ফাণ্ড বুলি আমাৰ বিহসমূহক দিয়া হৈছিলে তো ঠিক তেনেদৰে যদি যিমান মানে আমাক যেনেদৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হয় যিমানখিনি ফাণ্ডৰ ইয়াত মানে হেৰি কৰা হৈছে তো সিহঁতৰ সুবিধাৰ্থে আমি সকলোখিনি কৰি দিবলৈ আমি 101% আমি আৰু ASRMৰ আমি সমূহ আমাৰ যিমানখিনি ষ্টাফ আছে সকলোৱে আৰু আমাৰ ফিল্ডতো ফিল্ড অপাৰেটিভ আছে CRP বাইদেউসকল আছে জীৱিকা চকী PC চকী পশু চকী বেংক চকী বীমা চকী সকলোখিনি আমি মানে 24/7 আমি লাগি পেলাই যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম Rongmongwe pen love sing terang Karbi Anglong live